ubuphelele media. Ukuphakama kwami akuthandeke kwabangcwele. Kade kufike ebusika. Tshani kwacasha. Kumanje sekungena ihlobo. Utshani sebuyavela. Amen Nazareth. Ngishuthi ke nami njalo umuntu ohlezi ocashile. Kodwa sengifuna ngaze ngathola. Into emphambi kwayo angazi noma ngizoyiphatha ngendlela ejwayelekile. Amen bafethu. Cela ninthethelele eNazaretha la ngizokwemba khona. Nisho nje ukuthi hayi beshilo yena igama nje ukuthi ungishumayeli. Igogo lodwa. Amen Nazaretha. eNazaretha amahle ngicela ingilozi ngotreja. Ngosi kubusise. Ona lobo Nazaretha. Na we have ukoboza. Nazaretha amahle. uNkulunkulu ngiyacela wasephameni osowagqoka ibhantshi ethi ungasebuhleni uthi mangiqala kukhona igama elodwa engizolibeka vele uzibeka igama elodwa ninganoni. Amen Nazaretha. Ngoba akuzongisiza ukuthi
ngibe bavakazile kodwa ngibe ngikhuluma indaba onabantu. Ngiyacela ke eManazarethe ukuthi ngidlule kule ndaba nje engangizwa ngoba uThabede yokuthi umqalo wendlela efika kule ndawo wayekhuluma igama elilodwa lokuthi abantu abathandane. Manazarethe ayingcwele uthi uThabede kuyinkinga ngoba kwathi manje uma sekufika ilanga lafika langena futhi emgudwini owodwa ukuthi abantu abathandane. Kwaphinda futhi kwangena uThabede wayesekhuluma esiqwini sesithathu inyanga izulu. Uthi ngiyamangala njobe manje isiqwini sesithathu kodwa kusakhuluma into eyodwa ukuthi asithandane. Kodwa manje inkinga yethu yile ukuthi namhla kalokhu asikakwenzi lokhu uShembe wayethule khona ukuthi akazosakha sithandane. Amen Nazaretha. uThabede waze wakhuluma ngendaba enkulu ukuthi kwathi ngelinye ilanga bekomunye umhlaba kwaqhamuka umama othile ekukumqalo wendlela ephethe abaningi ke abazokwazi ukuthi ngisho ini lengisho ngoba basakwazi ukuthi iqomo yini. Waye ebephethe iqomo ephethe ubanana kuleli qoma. Uthi uThabede wathi mayifika lo mama wabeka phambi komqalo wendlela ubanana ovuthiwe. Uthi la yasuka umqalo wendlela wathatha ubanana wodwa wasebiza owayeseduze kwakhe okwakubizwa kuthiwa Ngoba. Uthi Ngoba wasithi baba wasithatha lo banana onika nanka amakhosana lapha. Uthi unangu uThabede kwakungu inyanga izulu nelanga lamalanga. Amen Nazaretha. Efake embingeni aguqa fawubeka. Uthi lamakhosana enza inkinga lo banana kabuzanga ukuthi lo banana umningi kangaka kungani ukuthi ubaba esinika ubanana wodwa. Uthi bawuhluba lo banana angisho ukuthi nami ngiyabathanda abantu. Amen Nazaretha. Bazothi qafuthanga kanje uyabathanda nabantu. Kanti bakwethu phela intshumalo ekufanele ngiqhubele nami phambili. Amen. Uthi ke wayithi mase sewuhlubile lo oyedwa wabo uhlubanana wonquma phakathi wamnikeza wawudla. Uthi ke uthi uThabede wasebuza amadoda aseduze kwamqalo ndlela wathi bantu abami niyabona nithi ngenzani na. Bathi Nkosi kaSiboni. Wathi ke ngiyangitshela kusho namhlanje ngihlanganisa aManazaretha ngizama ukuhlanganisa aManazaretha ngalo banana. Amen Manazaretha. Akasizameni ke Manazaretha angisho asihlangene. Asizameni ke Manazaretha lento ekaBanana inkolo kaBanana singayilahle ukuthi asibe munye. Lazi lonke nalelo sizi. Usizi ke ole. Amike lo ngethulo kubanina. Kubanina yekiseni. Manazaretha amahle kumnandi kakhulu ukuba umntwana kaNkulunkulu. Kunencwadi lapha uDeuteronomy 25 verse 20 ekhuluma ngalolu daba engizoxoxa ngalo. Oyish. Deuteronomy verse 20. Izangini zizendo Exodus 23 verse 20. Bheka ngiyakuthuma ingelosi phambi kwakho. Ithi lencwadi Manazaretha
nginalo ke mina izikhulekani mana nginalo ngiyakhumbula ngo-1938 mina kade ngimemeza nabantu abambeswako kungekho imkhulu nginalo ithi le ncwadi bheka yokuthuma ingilozi phambi kwakho yazi ukuphuma kaShembe unokonatana bathakathi ukhona indoda wayihamba nayo ukhona indoda eyimelusi ukhona indoda ayihlala nayo ukhona indoda ayimtshela ukuthi bheka misukwenza lokhu ukhona indoda emgadile haleluya yiqaphele ulalele izwi layo yazi manazaretha amahle uma usuthula uqaphela nokubheka ngempela uShembe wayenengilozi yobe yayithi qaphela ngoba kancane into yasezulwini kuthiwa ethi mayikhuluma ibona ishona phansi kanti khona ikhuluma naye abantu basemhlabeni bangaboni ithi bantu bami nemo sekwenzekani ngoba khona umuntu ayikhuluma naye amen yayikhuluma nengilozi yakhuluma ngayo haleluya amen ungayicunuli lokhu ayikuthethelela iziphambeko zenu manazaretha amahle sezenjani asicunuli thina ingilozi noma nobani phela eNazaretha leyo ngilozi ngaba icunuli ngaba uyiyona insizwa ngelinye ilanga okukhulunywa ngayo okushulula ngayo ukuthi yathi ma inkosi yasesulwini ulanga phansi kodwa nabathelo hangula yathi mayilele yakhamuka singqoza ka2017 silokhu ngqonqoza uthi wathi ngesikade yathi ngubani lona yathi yini baba wathi wabheka obona isithombe sesifanele nenye yenkosana yathi bengane yathi baba sebengena esengihamba kwakuleyo ngilozi amenazaretha kabe mina nawe angisiyino angikhona kuleyo ndlela ukuthi ngempela ingilozi le ehamba nayo izohamba iye kubaba ukuthi ulapho kunyasezulu uthi sengiyahamba kubani ngoba niyangicunula akahloniphi ubani akangazi ukuba yini lento lokho wahlala kimi angisekho ngaba ukhona lapho amen kepha uma ulalela nokulalela izwi layo ukwenze konke ekukhulumayo ngiyakuba isitha sezitha zakho ngiphambane nabaphambana nawe Manazaretha amahle akusiye inkonzo le yokushona ilanga lokuthunywa ukunikeza inhlanya mfundisi ngoba thina sizinhlanya ngoba sabona uShembe amen Manazaretha yathenya insizwa ngelanga nishumayela yathi inkinga naManazaretha ngoba mina ngiyanizwa phela niyakhuluma kodwa inkinga yenu mase nthi uShembe uNkulunkulu uthi ayingiphathe kabi ngase ngisukuma kancane ngase nthi indaba siyahlanya haleluya Manazaretha ngase nsizwa ukuhlanya ngoba uhlanya likhuluma kanjani ngathi kubanga sikhuluma le ndaba kuyinqa ukuthi sabona manje nazo bakazibona wazi umuntu mangaze abone engazi kwenzakani ukhuluma noma yini akuthanda thina sibonile uShembe aManazaretha kuthengele inye ilanga sengizohlala phansi efusweni inkosi ngiyaxolisa angisena umuntu oligakho ngelibhimbi njobona ngakwazi ukufunda umthandazo ngiyawuthi nje ngelibhimbi ngisaba ukuthi walilanga kwathi inkosi aManazaretha yathi ngelinye ilanga umfundisi angiqhubeke awukusema ubani mina ngithiwa ngiqhubeka kubantu abangaka amen Manazaretha ethi ngelilanga ngiyahamba Manazaretha ngibheke eGoli kushone ilokhana nangini kushone undodana wami lapha enkatha ngihamba ngithi ngiphezulu etaxini ngihlezi kumnandi laqhamuka izweli elangena ngelilanga elenza kuShembe ngihla imonto namathakathi lasifika lemi lathi mntana ngihlika kule monto ngoba ingozi khona inkinga ekhona ngase ngehle emotini engihamba naye wathi ukuthela bafa wathi hawu kwenzekani wenzani uthi wayithi baba kimi wathi baba buya baba wathi ujwayele ukhayikha wena wathi egwele kohayikho ngasihamba ngasengikwata ngasengihamba ngoShembe wami ngatafuza ngahamba ngathi ngilapha ngasemakhosini wazake inkinga yaqhamuka imoto yatsizwe thiko senethile okwaya kwamsoni yasengikhizwa ngiqanda kuye waselandela umuntu nasekijima sefika kimi hawu sesingena emoto sesihamba angixoxe ngendaba yami njalo ngixoxe ngendaba kaShembe aManazaretha ngikhuluma ngendaba kaShembe ngikhuluma ngento zasezulwini madoda ngikhuluma ngento enhle yasezulwini ngikhuluma ngokukhala wathi inkosi yasabenza entshebe nolanda zathi thumela naso sibele ukuthi sesifanele ukuphila ngokuthi ngozini ngikhuluma ngendaba enkulu Manazaretha amen
ngikhuluma manazarethe ngathi ma sengibelethe emotini ngase ngifika lapha ePhambanweni ingabikho ibridge ngama ngithe mase ngime bridge yaseqhamuka imoto yensizwa kwaNdlovu lapha elokhana lithi iBhayibheli engcwele khuluma nezwakho kodwa nonke sakho nokubona nezakuthinta ngesandla amen manazarethe ngikhuluma ngento engayithinta ngesandla engayibonekeza kimi amen kuthembe Baba bethi osemazulwini Manazarethe yathi masi ifika lensizwa sangena phakathi emotini mase ngene phakathi emotini base ngihlala sithi sambe sangifika eGoli safika sahlala yathi maye sisihleze emotini sasafika eGoli lo ndodana wayishayisha soyimoto eGoli engatholakali ehamba kodwa ngihamba ngabe kushembe ushembe uzomthola ngapha sengifese ngiyamthola eshayise kufurweli angikho lapha yathi maye siqalithi yafika lapha ngo5 ngendaba zika 5 kwathiwa hawu itaxi ebomvu ebisuke enkomo kayixoshwa bonke abantu bebephakathi kuyo bafe bonke ngo19 into amehlo yakhumbula la ngephathi kulo moto kodwa ushemba ngihlisa amen manazarethe angikho lapho kodwa ngilapho uNkulunkulu ushemba uNkulunkulu ungangaba yabona noma ngoba bathi hayi yawu sinda bona ngokuphephisa phephisa mane ngomba sinike bana ubonyoso Ela kabeli tangi ile ngiyacela manazarethe amahle ngiyazi nje ukuthi njengoba ngikhuluma nje ngiyengane ngiyabhibhidla abaningi sebathawu siziqinelwe ingane abantu kodwa phela lokhu kuyinkinga phela la ephami uhlezi uyingane ngisho ukuthi uyibhokolo kwakho kodwa kuyadinga lapha mina ubomntwana amen Nazarethe ngizoxoxa kakhulu njenganza kwethu ukuthi uNkulunkulu ngicela anginike ngibe ingane ngize ngokufa la ephameni ngabe simdala ngwana into zamahleke mina ngila kodwa ngeke umbone singagamela zonke izinto amen ngoba ngazi ukuthi la inkonzo okuhlonipha esikhula thina amakhosi sizwe belanda intombi ephakameni athalanda unkosikazi ozohlonipha ngoba inkosikazi yeNazarethe ibingambheki umuntu emgwaqweni ibingakhuluma imbuka amehlo namehlo bethi mayikhuluma iphothozele ibheke phansi bethi mana iguqa ishayisake ibheke phansi iphothozele ngisho ngiphathi ke kwakho amen Nazarethe angikho lapho bazongishaya amakhosi asengena phi ke lapho amen Nazarethe cha nganza kwethu angifuna ukumanga lenkonzo ngiyazi ukuthi inkonzo yomdlalo akusiyo inkonzo yokushumayela amen Nazarethe hayi ngoba ngishela ishumayela mina phela ngiqale uba la eNazarethe ngikhulele elangeni ngazi inkonzo yelanga amen yakhumbula nje ngelanga ilanga ikhuluma indaba yentombazane ethile kokuthola amasaka ngazi noma uyayazini wena yayikhuluma isijule kwangakabikho ke lokuthi ma ushuna kuthiwa ufunda incwadi nokuthwani lapha thina sikhule kwethiwa inganekwane haleluya ayithi mayishumela into yasezulwini engathethi inganekwane monokuthonga uzuzela ulale ibe ithi ngela ngethile kwenze into ethile amen kwathi phasi phithi sangenela ukatana madoda ngoba ubona nje lapha singathi siphaphile nje hayi inyanga yazulu yafika sivula amaso yayithi ithi yeshumela ibeke ivesi elodwa ithi ufikile olandela izise ufikile
yayithima isithi izosefunde incwadi kamanje ngabani incwadi kuzobe nencwadi phela sasingafunda incwadi thina la ebhangeni uShembe wayefunda incwadi azoyichaza yena kahle gcina ingene ikhakha ku amen kakhulu nje kwakuyincwadi kaAsaka nolokhana nangene nomfowabo oyizwa yayivama ukuthinta yona njalo amen Nazareth ngisho ukuthi ke yiningi intshumayelo enginazo kodwa ilinkonzo kusinkonzo kushumayela ufundiswe inkosi ngiyacela ngingakatali phansi ngiyazi Nazareth kona ubaba wakashumela ehlini ilanga wathi ebesakhula bona amen Nazareth ake ngiyibeke nje le ndaba basakhula bona kwakukhona kokusengwa inkomo noma wasenga yini kwakuthi makusengwa thathwa ubisi lufakwe eduze la ethumbanjeni lesibaya kuthola lubisi ke ngephutha nami ngakubona lokho luzogcwala zonke impukane igcwale lapho ubisini ngawuthi akamba nje abuya lapha dusenga ufika sekumpisholo ukuthenga kodwa mawuphi futhi sasenza ngisho ngawuphila sasithatha kwavama ivamani mahadboma azi nomahadboma ngazana ebule ihadboma siphinde sithi sikhiphe impukane sikhiphe siqede amen Nazareth thatha ubisi sifake egoleni eqedeni kwalapho ubisi lusegoleni luzovuthwa salivuthiwe futhi ubisi kwakukhona angazi noma uyakhumbula lokho kuthiwa iphela awulazo nolibona ngephela sobe sesirungu ubisi kuphinde futhi lungene la kumbhotshozelwa ngesikhathi uthi wena uyaqamba uyavuba ukavuba abantu abafana phela ntambama sevuba bangavuba amantombazana avuba abafana ngesikhathi uthi uyakhipha lapha umpisholo sokuyiphela le khiphiphela wena kingephansi kusala masi amen Nazareth ngiqonda ukusho ukuthi ngane akukhona okonile awuphosele kudini uthi akodwa usithole uthe wathi usithole inkulumo naye ke bawethu wasedukuduku omshumayeli khona khomanqe Nkosini busiseni uzwile amen.